Sige, pare Ramon. Umuna ako nga gawid. Yung naikan pare Filimon. Ka-time out mo pa lang. Tumaragdag ka man nga gawid. Agdardaras ka man. Uwen pare, tayo nakpay agpasada iti taksi. Isupay ti mapasadaak. Oray aging galang iti alas 11 ti rabi. Nagagit ka launay na ya. Sige ka. Bumaknang mo kasta. Duplikayot ka. Kapilitan pare, amumatan. Dua ti suportarak nga asawak. Hindi, ito ti pagbilibakin ka pare. Sana makadlaw ni Mrs. at duplikayot ka. Di na madlaw. Sana makmaksayan ti intriga maswildom kenkwana. Oo na. Masapol nga itaggadakmat ti may sapay a babae ti biyag ko, pare. Jakmat kayat akisayan ti kwarta ni original. Jak kayat, pare. Ay. Adakan, Filimon. Narabyan ka manan. Nagpasadak nga rod ba kahit? Di ka man. Apay ti ko namjakam mo. Ti? Asino, di babae akanayon mo nga ilugan iti taksi ni insan mo? Ha? Adaya? Pasaheros ko, ha? Pasaheros na? Di ka ka din aglibak kanyak, Filimon. Amo kon ti kinaadda ti babaim. Remy. Ay na, di ka ka di agdanag lakay. Sa anak magkat nga gungat. Nauray lawatak alawat. No talaga akayat mo ti agbabae. Di kanto matlamalaptan. Kan amok mat akakamatan ka, tanataer ka. Ha? No kasta? Maawatan na, Remy? Makitam! Yag pa iso tindanon da kanyak! Sige lang! Agbabae ka, aginggat kay kayat mo. Basta saan amakisayan ti sweldom nga itad mo kanyak. Ha? Makamo ka mang biyag iti babae ma. Agrevedyo ka. Basta di mo pakibyangan ti sweldom. Amok matlaan kat, numano ti bilang ti sweldom. Dinamag kon iti opisina yo, iso adinak mabalin alukwan. Remy. Agda babae ni Filimon, kunam. Wan tatang, ubin ka no iti doa atawan ngam siya. Napintas ka no, napudaw, natayag, kan natangos ti agong na. Igorota ka no, taga-benggit. Kastaya. Apay di mo tubngaran niya eh. Ay natatang, uray an-anwak, jak tumalapdan dayjay nga agbabae. Amok achik bay dayjay, nga uray idi barupay lang. Kakamatan ngamin ti asawak, talataer. Uray asino a babae, talaga ang maawis kan kwa na. Kahit itulog mo akas jay latan? Inaramid nan itinamin sanday tatang. Apay, nalipatan yan aya. Nagbabae mat idikat. No parparitam, yad adda namat. Iso baybay akon, aramidan na ti kayat na. Basta di nakisayan titid na asweldo na kanyak, okay lang kanyak. Naidumduma kamot niya, asawa. Ay natatangja la kayat abambanugon ti bagik nga gungungat. Basta di naliplipatan ti responsibilidad na kada kami iti anak na. Okay lang kanyak. Pare, aglonak sa Aglon? Pangaramatan iti kwarta? Kwa, pagpunan ko man ni Rita. Anya? Ipatakdara ko may ti sari-sari store na iti lugar da. Tapno, ada pangalaan na mati ti pagbiag na. Iti kasta nga araminan pare. Amo ka din ni misis mo? Ay, uwan pare, amunan. Imbag akon. Okay lang matkan ko na? Naimbag man, taman nakaawat gayam ni misis mo. Kasken ko na kumamot ti asawa kanya. Una, di namot kaya tamakisayan ti sweldok. Amuna mo ti masusweldok dito yung opisina. Dahil ta tinarigat. Ang babae ka, ngam awan may pakan mo. Isa useless. Iso nga rod adubli kayo dak ita pare. Tintulangan makita ko no matgadak iti taksi ti hulog ko iti ilon ko. No sakti siya ka, manjakon. Jak lang babain No, maparigat kamot lang ang trabaho. Ayatak mo't nga rod ni Rita, pare. Jak basta masinaan. Naidumduma ti panagayat ko kankwana. Wanya, kumusta to istora bambantayam, darling Rita? Napisa nga rod, darling. Igid ngamin ti kalsada.
Ado ti customer ko. Ay, nasayat nga rod no kasta. Filimon, darling. Amom. Masikugak. Ha? Kastaya? Ay, dubliak pa nga rod ati panagkayod ko. Tani, addan to man gaya man anak ko. Anya nga iti bagat ti asawam numamuan na nga danton anak mo iti sabali a babae. Awan ti parikot kan ko na, darling. Mawatan nak, basta masuportarak dagiti agbalin na babaik. Basta ha, di ka nagbababae. Huston ti do a babae iti biyag mo. Nang runa kat masikuga kun. Well, di ka kadiagdanag. Talaga asikan ti maudi a babae dito ibiyag ko. Saan kayon anayunan iti asawa? Umunag, na sino man dayta? Anyat si Daya, Rimay. Umay kayo, tatang. Apag iso, nakaluto akon. Mangang kay dito yan. Ay, antay asawam. Domingo mat ita. Ay natatang, saan ang matatao day dyan no day off na? Adaman siguron ay itibalay dya babae na. Anya? Wala saan, napan man siguro nagpasada iti taksi. Kahit ititid na matlakin ka, ti mapaspasadaan na iti taksay. Ay, saan, tatang? Para matpiman iti babae na. Kompleto matiyaw-awat na asweldo na kanyak. Kastaya. Kapilitan nga agdobli kayod tapangalaan na ngay kuma iti pang suporta na iti babae na. Kat jakmat pagaraw ti sweldo na. Makapuyat nga rod, tarabrabiin no sumangsangpot. Ay na, nurumor iti opisina na agdiretson amapan agpasada iti taksi. Kita amangan no saan mo ito namang mangan. Amangan no mabaybayan na mo ito ti bagina. Trabaho at trabaho. Problema na mo't dayta na. Gonggo na. Apay ngamin nga agbababae ngay. Basol ko nga rod. Mala, mangan tayo din, tata. Alay, nayaw awanak samot ten manong. Di taman makanigit ti turungan ta. Itay pa larikos tarikos ading. Ngam, di tamat lamadanon, enti ko na mapapanam. Nalipatak samot nun. Apay ngay. Di taman makanawan manong. Di taman ti turungan ta. Sige. Ading, anyat nagan mo ya? Manuela manong. Sika, baro ka kadipay. Kwa? Wen? Baruak pa'y? Estudyante ka niya? Wen manong. Sika? Kwa? Agtrabaho ako na ding. Ada ka din nobyom? Awan pa'y manong. Aday di ngam nag-break kami. Ha? No kasta. Apag iso, agpada ta. Awan mahit nobyak. Narabak kagayam manong. Saan na ding? Baruak pa ya talaga. Awan pa'y nobyak. No, kayat nak. Di datan ti agayan ayat. Ha? Awan niya. Mayat ka, ading? Diyos ke. Mapasubuak sa pare. Kimpet mo ti bagbaga ka, babae. Grabe ka man. Sapay nagubing. Wan nga rod. Lino ko klang, mat. Angaw ko ti kunak ng kimpet mo ten. Imbagak pa nga dan asawak. Awan lata. Di naklata sinaan. Kasaluitan nga eh. Sapay tamtan ni agarakan ni Rita. Wan nga rod, pare. Kita ni. Isumanan ti umawawag. Hello, sweetheart? Hello? Sweetheart, agi nawag samad ta. Anya? Sige. Urayan nak dita dagos mo. Ta umayak dita no madamdama. Bye. Ne. Apa yun pare? Diyos ke pare. Masikog ni Manuela. Anya? Nadamag maon. Ay natatang, no ti may papankin ni Filimon ti bagayo, ti may kadwa babae na, amukon, masikog pa'y kanon. Apay ngay. Pagrurutapon namot dagiti babae na. Bayan nyo problema nanday ta. Ngam, masapol adi na kisayan ti ititid na asweldo na kanya. Idarom kon topay. Ah, Ngam saan mat amakot ko ti sweldo na? Iso abay bayak
Bagbaga akmat sagpaminsan, ngam di nakmat dengdenggan. Iso abay-bay aklaangan Di oray mangsikog iti sang apulo, basta di nagargarawan ti sweldo na, okay lang kanyak tatang. Agsardeng ako na agadal, Filimon, tamasikog akmatan. Kagurat akmatan idyo balay mi. Iso ama kamo kan kanyak, sikan ti mangbiag kanyak. Wahin, di ka madanagan, Manuela. Di kay baybayan iti sikog mo. Tripliak ti panagkayod ko ita. Tapno mabiyag kayo iti agbalin nga anak ta. Ne, addakan Filimon. Bigatan. Anya ti orasan, alas 6 iti agsapa. Nagturugam nga idirabi Sana ka naturog, bakit? Anya? Napanam ngay nga rod. Hinaguyak ka pa yun. Nagpatpatnaga ka nagpasada, bakit? Dayta nga minkat. Kundi babae ka. Ay kat ano samat agdubli kayod. Anya ngay nga rod. Malaing kag kumaray. Ay mabit lang. Agluto ak pagayam. Mangan ka pa sakbay nga agtumar ka iti para uyak. Narigat, no bye-bye am dayta. Tungkan pare. Awan nga rod, pare. Katatrabaho Agasamot na giti anak ko apagadadalat ngay. Upat da ko naman. Nakalpas mo't kid din dagiti anak mi kini Remy. Dagiti la anak ko kadarita kan Manuela ti madamapay nga agadadal. Naanos kamutan niya pare. Nagagit ka talaga. Talaga kasta, pare. Anos laeng. Apay ajak makit-kita ni Filimon. Nabayagan adagiti babae na ti kadenden na natatang. Manipod nakalpas dagiti doang anak mi. Insardeng nan ti mangted iti sweldo na. Kastaya. Sana bale, taadan trabaho dagiti anak mo. Huwag tatang. Kaasi ti apo, saan dakmat abay-bayan dagiti anak ko. Baybay akon ni Filimon. No saan na ko na kayat? Saan lang? Total, bakit kan lakay kami matan? Na, Manuela, danuman. Baon ka la, baon. Sikamot ten adda papanak. Papanaman na ya. Inak makitungit. Pasensya. Saan ka amasango? No kayat mo, ingka agpasikaso kan ni Rita. Wano dya original nga asawam. Apay, anyat marikrik nam aya, Filimon. To'y uyak ko nga rod. Kan aduti, agsaksakit kanyak. No daduma, agkopi ti barukong ko. Kasano daytan? Kayat ka nga si kaswan Kayat ka kumamot a pagserbian ngamnay. Mapanak tumot ni di abroad. Alaan na ka no di anak ta ijay. Anya, katsak ngay. Panawan dak. Ay di ka kayat a panawan. Napilit mo't di anak ta. Di ka kanogdanag. Ta ipawitan na kanto iti kwartam. Basta alaan na kon iti ayan na. Umayak man, Remy. Ay, si Kagayam. Nalasumra ka. Nakapasyal ka mat. Kumusta ka na? Kastoy. Managsaksakita nga rude. Sige, agtugaw ka. Nangan kan. Wan, nalpasan. Anyat gagaram ngay. Ay, una yun dahi tanga uyag. Remy, numabalin, agsubli akon kada kayo nga aginak. Agsubli ka? Uwan ko ma.
Pumanaw mat ngaminan ni Rita. Kunak nga ijay ti pagnaudak. Ta kababain matkan ka. Ngamnay, agabrod matan. Ni mat Manuela. Dinak matan mas asikasaw. Manipod nagretiro ak. Kasla madurman pa yun kanyak. Tama nagsaksakitak ngaminan. Kastaya. Lakad una. Sa anak mo't anarigat akasarsarita kat. Saan ka mo't nagkurang idi kada kami nga agin. Sige awatan ka. Ay na, agyamanak, remi asawa. Kat pakawanan na kuma. Gapo iti panagbababaik idi. Awan day jayan. Nalipat ako. Alagi na. Tainton bigat. Pakita ka iti Doktor Filimon. Babaen ti asi ti Diyos, Mr. Lonely, naawatan nak ti asawak. Ket inawat nak iti sidong nak. Ti may sa rason kat ti panagsaksakit ko itan. Ken tinalapes a panagtrabahok iti ka ubingak pailaeng. Agbababawi ak, gapo iti naramid ko iti napalabas. Naimbaglangan, ta inawat nakpay ti asawak. Ito'y pagayam nyo, Filimon. Angel, dumagas na pa iti bala inton madamdama, ha? Katwa na, Marlene. Kakayatak Sige, higtutan taman ni Manong ko. Anya, madi namin naibagak a dumagas ka. Aglimang tumanan. Iso asorpresaan taman kiti. Sika talaga. Inton ko, nakaungot ni Manong mo. Ay na friend, nagdakkel ti pa nagkurso na dadayjik kan kanya. Mabain lang amin at talagang agaram kan ka. Managbabain la unay ngamin. Nang runanukas kan ka a professional. Sika, yar arami damit istorya ni Manong mo. Ay sus, pud na tibagbagak Angel. Promise. Agayat launay ni Manong ko kan ka. Iso na lang tadi na maipud no dayta. Tanakarumat ti kinaman nagbabain na. Grabe. Kadwa mo't gayam ni Ma'am Angel, Marlene. Wen Manong? Nebag nga oras mo, Manong Denver. Kastamit, ma'am. Sige. Sumra kayo tayo nakpayay agi pastor itinuang. Ni, mabit lang Manong. Di ka pa'y pumanaw Ag-inistorya tayo pa itigayam ko. Anya ko mamot ti istoryaan tayo ngay. Da kayo latan Ulit namin Manong Denver. Naraglagsak mo't lang ti saritaan no, do tayo nga agi-istorya. Angel, panagkunak, daytoyin ti kanito. Kanito? Nga niya? Ay, kwa? San? Ibagamon na niya dayta, Manong Denver. Tani, rabiin. Agawid akon. Narabyan akon dito balayo. Kuman itulod na kije balay. Ay, na. Day talaga yam. O sige, itulod ka nga ro din ading. Tay bagak to ni Jay Dalam ti kunak nga ibagakan ka. Hoy Marlene, sinugsugam samot ti kabsat mo. Sinugsugan manan nga. Nga agaram kanyak Uy, sana niya. Talaga akursunada na kadaychay. Apay nagpudnan? Nagloko nga ron. Mabain amang ibagay ti riknana iji balayo, idi dimagasak. Iti pa nang itulod na kanyak nga agawid. Iti dalam tinagdatunan na. Ay na nag-comic si ka. Talaga? Kat, inaklim mo kuman Siyempre saan ko nga ugalit at pakiputan niya. Una dagos Diyak mo't pagduadoan ni Manong mo. Tas si kamis mo ti mangibagbagaan na singpet, nagagat, kan nanaka malalaki. Kan saan anarigat nga ayatin ni Manong mo? Talaga? Namin, agbagay kayo launay. Napintas ka. Adamat itsura ni Manong ko. Tilang nagdiferensyaan nyo, professional ka. Idinto ta ni Manong ko a Denver, kat nagpatinggala iti high school. Iso siguro ama nagbabain, tawan nalpas na. Saan napatid kanyak dayta? Ti importante,
may patagnak ti lalaki apakiin na yata. Kan siyempre, saan nakalukwan? Angel, damag ko. Ada ka do nobyo mo na. Pudno ka di. Un, ma'am. Pudno ka di ati kabsat ni Marley. Un, ma'am. Anya nga iti masakbayam kan ko na. High school graduate la day chay. Awan trabaho na. Ha? No kayat mo, adda itiks mate ko kan ka. Professional pay. Kan, baro. Thanks laangan, Ma'am Malu. Oresanan. Agyaman ang laangan, ma'am. Anya? Naglastog at talaga day dya abakit a maestra. Gaputa ka barbaro tala a maestra iti day dya pagadalan. Kayang-kayaan natan. Nasakitanak pa nga rodi timbaga na may papankin ni Denver. Adadapay kanya ka. Takabsat ko timasag nun. Agasam. Tagtagibasitan na lang ti kabsat ko. Gaputa nagpatingga lang iti high school. Apay, dagitila di adal ayat ti amuna ti agbyag. Nala Houston, Marlene, di kan agunget. Ay na, nadyak la pampanunutan ang nagbalinmat amay strak idi ni Mamalo. Sinungat ko. Ala saan? Saan mo nga aramiden dayta? Naibagak lang mat atap na mum. Adata ni ti balayo. Agdiretso ak mutan nga gawid Di kan dumagas di tabalay. Saanan? Ado pa'y taramido ki balay. Pakibagam tulangan kin ni Denver. Ay na, nagbastos at talaga day jay a maestra. Nadyak pampanunutan a maestra mat. Pinagsasawa ko na. Oray adayo abak, bakit ngam siya? Asino ay at ibagbagamading? Ni Mamalo Ay nasaan lata nagbalbaliw. No kasano ti kinaingrata na idi estudyante isulat tang aging gaita. Apay ay, anyat inaramid na. Ay, bebe amon mano. Di mon amon. Tamangan no pati sika kat ag high blood. Lipata mon tinaibagak. Ayun gaya manong. Kumusta ka kano ko na tigayim ko? Saan yan anak kadagas idi kalman? Taado ti aramida na iya balayta. Okay lang. Inaktulangan pa siya rin inton bigat. Rumbong laang Sikat timang sarungkar kan kwa na. Saan kat nga iso ti umay dito'y balay, takababain. Amangan no sawan kat di ti tao, ani Angel ti mga aram kan ka. Gayim ko day di manong. Iso natural nga isakit ko. Naimbaga rabiim, Angel. Sabong para ken ka. Agyaman ak Denver. Sumrag ka. Agtugaw ka. Agyamanak. Denver. Ada ko makayat kong ibagakan ka. Anya day ta, Angel? Tangay, 2 taon tamutin nga gayan ayat. Abay nagkasartan. Di tan tumatla titurong na. Di kagdanag, Angel. Dumting tulat taday ta agundaway. Ibagak tulang no nakasagana akon. Pasensya ka la ko man ha. Basit pa yung amin ti urnong ko. Ti kayat ko kuma. At damat makuna asagana inton ikalay saka. Nang runag at may saka maestra. Kayat ko may saganaan iti husto day ta. Tapno awan ti makun ko na ti tao kanyak. Denver, diyak mo tartari gagayan ti bongga akalaysa. Uray simple lang, okay da jayan kanyak. Basta, diyak kayat nga asi-asilaang ti panangidatag ko kan kay ti altar. Diyak kayat, Angel. Angel. Mamalu? Umay ka, ada itit ko kan ka. Kopiyam da ito ang numero. I-save mo dita cellphone mo. Tano ag-text kan ka, saan ka mas daw? Ha? Asino ti akin number, ma'am? Ti anak ti kumpare ka principal, iji Bagyo. Engineer dayta. Anya? Dayta, ti maibagay kan ka, Angel. Sinaamkit din dayja Denver, tawan tinapintas a masakbayap kan ko na. Naimbag dayti a tao, ta engineer. Kita dayta. Nasurukan na 2 taon yung agayan ayat ngam di nakapayla ikasar. Ha?
Isu nga urayam ti awag to engineer, ta inted ko ti numerom kan kuana. Agawid tan, Angel. Ay, nagsakit ti ulo. Nagwalwal tumat dagiti ubing amay sursuro. Agpabagyo akpay, Marlene. Ha? Papa na medyo bagyo. Maliw man. Basta, adda kasi narak ko a tao. Jack lang pagaro. Napintas ka gaya man talaga, Angel. Napimpintas ka iti personal nga mitilatawan. Agyaman Adrian. Ori si kamot. Nagtaari ka. Anya, umay kay tayo balay. Tayam amu ka karagit itadakal ko. Kwa. Kababain sama. Awan tirumbay nga pagpainam. Tamay kamang kanton iti pamilya. Manong, ito'y kapila nakatugaw dito yung balkon na. Kasla naunag ti pampanunutan. Imbrik na kong tigayam mo. Anya? Apay, nagapa kayo? Saan, Mat? Jack mo. No niya ti ginuran na kanyak. Winaswas nanti relasyon medical man, Marlene. Sorry, Marlene. Ngamadan sa bali ang nobyo. Di ka madanagan. Maawatan ka, Angel. Na inyo ti pagragsakam, aramitan. Agyaman ak tamawatan nak, Marlene. Makonsensya ak ngamin. Sinong batak ni Adrian nga ura agnobyo kami kinimanong mo. Iswa pinutod kon ti relasyon mi. Ta makonsensya ak. Ngam asino ti mas ay ayatam kadakwada. Nailaw anak kon kini Adrian. Adda na pasama kada kami. Iso amakikalay sa akan kuana. Agkasartalangan iti West, Angel. Isumat lang. Ha? Mao din to ti simbahan. Agpraktikal ta. Ta narigat ang tibiyag kita panawan. No di mo kaya nawaya ka sumapol iti sabali lalaki a pakikalaysan. San? Okay lang kanyak, Adrian. Ita ka di pa iti pa nagbabawik? Ita tamasikuga kon? Anya? Manabulan? Agduan Masikog kamat gaya man. Awan nga rog ti karapengam nga agpili-pili. Iti pangikalay sa akin ka. Noon niya ti adda. Anusam. Dakka lang ti tiyan mo, Angel. Wan nga rod. Aga nakakton iti mabiit. Kumusta nga ni Mister? Okay lang, mat friend. Nasingpot. Nasingpot ni Adrian. Naragsakak iti danana. Saan man siguro nga agawid ni Adrian. Jack lang pagarup akas jay ti ugali ti asawak. Di naksangputan no daduma. No damagak, no sa dino tinagturturugan na. Bugkawan na kadagos. Mabainak amang ibaga iti gayem ko iti pudno a sitwasyon mi kini Adrian. Mabainak. Agdigos ako na, tenak manen mangisuro. Anusak pa'y lang tagisuro. Tajak pa'y mutlaganak. Umayan! Pastrakan na kami, Angel. Ha? Adrian! Adamot ka duam. Wala, iso ni Carlota. Isu ka diti ibagbagam a wife mo, darling. Wan, darling. Ala, umikan. Adrian, anya ti kaya tasawan da ito eh. Umayag bakasyon ni Carlota ito eh. Isa di mo pakpakitan kit sana nasaya, Angel. Dakkel ti utang ko na imbaga na ken ko na. Adrian. Amumat, nasapa na tayo ti inak. Ken manipo di din na tayo ti inak. Nangasawa matan iti sabali ti amak. Aging linipatan akon. Idiadan sabali a pamilya na ni Carlota tinang papaadal kanyak. Ado ti gastos na kanyak, idiagad adalak pa lang. Nukasta. Nabayagan nga da relasyon nyo iti dayjay a bakla alakay. Wan,
Ngam awan ti rombang pagimunam, tabakla da dyan. Saan mo tapabay? Kan may sa lakayan ni Carlota. Adrian. Sige, tayo nakasikaswan. Di ka gimimon, ha? Tagsubsubadak lang iti utang ko. Anay baganakam ka ni Carlota. Nasakit tilaklak amat itay ti den na ti asawak Mr. Lonely. Dua ti anak mi ni Adrian. Ngam aging gayta, di nalata masinaan tilakay abakla a karelasyon na. Adda ngamin mabalin ti bakla. Ket uray saan nagtrabaho ti asawa, okay lang. Taadda pangalan na ti kwartana. Tunggal bagbagaag ti asawa, makaramanak iti kabil, pagsasawan na. Sabali namin ti ugali na, di na kayat ti makorkorehir. Kastaan kadakyabanak iti panangidrama yo, iti pakasaritaan ti biyag ko. Tuy pagayam yo, Angel. Marjorie, siyakmat ita ti agbayad iti bill ta iti silaw. Ta si kantumat to no umaya bulan. Katwan apag iso, bitin ti allowance ko ita. Hay, nagrigat lakit din aya ti biyag ti estudyante. Kakaasi ka nga tiptipid. O nga rod. Ngam anya nga rod ngay, talaga akas ta, anos laang. Naimbag to laang no makalpas ta. Iso nga, isaot talangan ti agadal. Kabayatan ti kada ti mang papaadal kadata naganak ta. Gundawayan tan ati agadal, Grace. Gerald, kayat mo ti mapanijayan ti adi minton bigat. Apay aya tatang? Itulod dami ti abasto na nag-text nga mail. Saan ka no makaawid na ado ti aramidin na? Ket uwan na tatang. Ngam adda nga rod kwartayaw. Adda tay iduldulin ko para allowance na. Itugutam tumutan ti bagas natnatay nga abasto na. Sige tatang. Agan anos ka, Gerald, nakong ha? Maulawak ngamin ngagbiyahe. Ay katuon tatang. Agan anos kayo. Imbag tulan no makalpas iti adal di adem. Isunto ti mangyaon kada tayo iti rigat no kaskasanaw. Sapay lako mga rod tatang. Nakasagana ka tumulong para iti panagadal ni ading ko. Nagawidan ni Manong mo? Owen. Ni, kunak no maturog dito eh. Ay na, agapuramat nga gawid. Saan ngamin anairwam day jamat maturog iti sabali abalay. Amom, langan ni Manong mo tinasingpat. Talaga? Nasingpat at talaga day jay. Awan ti makunakan ko ana. Agpadad ang arod kin ni Manong ko O di husto. Adda manong taa nasingpat, kan mangipatpatig ka data. Talaga, Marjorie. Ay na, mailiwak lakit nga rod ije balay mi. Kasla kailiw ko kit din ni Manong ko. Numakit-kitak ni Manong mo, Gerald. O di agawid ka. Unsa? Agawid ak sakit dinton malam ti Biyernes Inkamot iliwan ti pamilyam Kailiw da kalakit di. Talo abulan samot tin adi ka nagaw-awid. Wan nga rod. Ipaw-paw itdamat ngaminan ti allowance ko. Ay na, agawid ak sang agpayso Umay ka, Marjorie? Anya? Saanan? Inton maminsanan. Holiday mo't inton Lunes. Anya nga'y taramidam dito'y boarding house. Unan niya. Uray pa'y. Di maturog ak agmalmalam. Sumurot kakit din kanyak. Napintas ijay lugar mi. Adda nalawa akarayan a pagpipiknikan ijay. Ado pa'y ti prutas ijay. Sigin, sumurot kan kanyak iti panagawid ko, Marjorie. Tapno makapasyar kamat ijay lugar mi. Ay. Sigin, friend. Please. Alaman langan. O sige, sumurot akto. Sige. Ay na, makapasyar ka matlangan ijay lugar mi. Kukwa kon ti pamasahem. Bayam, tainton sumaro no? Siyak to mati pasyar mo ijay lugar yo. Wow!
Nagpintas talaga dito probinsyayo, Grace. Napimpintas nga ada yung ija lugar ni. Di ka agsasawi iti kasta, Marjorie. Amin a lugar na pintas. Basta nasaya at ti ugali dagiti lumugar. Naimbag pa'y dito lugar yo. Nadalos ti danom ti karayan nyo. Ang yung ija lugar mi, nagbasit lang nga roden ti danom ti karayan, nagrugit pa'y. Kayat mo, mapanta ijay karayan? Makapaawis ngamin. Matanawagan dito'y arubayan nyo. Kasla, asidagmat dito ya. Medyo ada yung matbasit ngam ada shortcut apagpagnaan mi. Ijay ti pagnaan ta. Paspasinsyakan, Marjorie, Ay na, pasensya amon ti masidsidami dito'y balay. Ada yung amin ti ili dito'y. Iso nga anusan tayon at ilamos iti karayan. Iso lang iso ti sidsidami dito'y. Ninanamat, naimas mat Nanang, napanan ni Manong. Napan nagsangat iti ramana Apay aya? Damagag ko man kayat na apartyan ti may sakal ding na. Tay advance kon ti kasangay ko inton bigat. Ay, winan niya. Inton umay aduminggon ti kasangay mo nakong. Wad nga rod, Nanang. Kayat ko kuman celebraran ita. Tada kami pa'y kini Marjorie ditoy. Agsubli kaminton, inton ka ni kadwang aldaw. Damagam kan ko Inkari na mat deja akal ding. Partyan na kano inton kasangay ko. Ngam sigurado, sa anak ton makawid inton kaaldawan ti kasangay ko. Ikatuan urayom nga rod ni Manong mo takasaritam to. Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday, Grace! Agyaman nak, Marjorie. Agyaman nak kada kayo amin gagayam. Naragsak ka pa nagkasangay mo, ading ko. Agyaman nak, Manong. Agyaman nak unay kada kayo amin. Pasensyakan, Marjorie, ha? Pinilit dakdag iti gagayon ko. Isa kapilitan naging matangak iti ara. Sana bali, sagpaminsan mitlaan. Umay ka. Kaya't da ka amam-am mo. Dagdagulitin dakdag iti barkadak alalaki. Agkurso na dadakan ka. Anya, dito yak langan. Diyak kaya ti sumango. Diyak kaya ti uminom iti arak. Ay na, makisaango ka lang. Uray saan ka nga uminom iti arak. Makiamam mo ka lang kadakwada. Oh, Grace. Ape, di kayo mapan makisango kadag iti gagayim yo. Ingkay matan iti ayanda nga agiinom. Wan, Manong. Umay ka matan Sige lang. Dito yak langan kusina. Nabsog ka Aginumak dito yan. Kababayan mo't no makisangwa kada kayo. Sakti kalakayan nyo. Diyak kaya tilumakay. Sika talaga, Manong. Oh, Marjorie, alin umay kan. Sige man laangan. Grace, itulid na man iti silet. Maulawak na talaga, napasubo ak minom. Sige. Guys, excuse me Itulid ko lang, tigayam ko iti unag. Siya konti, mga tulog ko na, Grace. Mga matumba kayo. Sige. Sige man lang din tani. Talagang maulawak matan. Nakariing kayon. Aldawan kayo nakariing anak. Alay kay manganan. Ayabamong tigayim mo. Di pa'y nakariing ni Marjorie, Nanang? Kunak no nagkaida kayo. Saan? Iti silad ni Manong tinagturugak. Kasta aya? Ayan ni Manong ay. Nasapa mo't arimwar. Nariingak mo't nakaturog dito'y salas. Ay, isumat lagayam Ay na, alas 4 nga minan, idiagawid dagiti gagayam ko. Pasensya kayo, Nanang Sana bali? Itamot lang ang mapasamak ti kastoy. Sige. Basta di mo aramidon ti kastoy iti lugar apagad adalam. Di mo ulitin taginom iti arak. Promise, Nanang. Pinagustuak lang ang dagiti gagayam ko. Oray nga rod ni Marjorie. Napasubo nga iminom idirapi Nalaing ka manganan. Mangan tumutun ni Marjorie inton makariing. Anay ko.
Nagsakit ti bagbaki ka. Api nga ya. Grabe mo ti sakit dagiti lupok. Kan oray ti sikat ko. Amin ng entero ti bagbagi ka. Bumangon nakmanlakan na. Apay nga kastoy. Nagsakit ti entero ang bagbagi ka. Ha? Nabaliktad ti pajamag. Adda istin iti kama nagidahag. Apay ngay. Naggapan day ta addara. Kan apay ang nabaliktad ti pajamag. Anya ti kayat asawan da ito eh. Oh, Anya. Nag-enjoy ka kadimat lang iti panagpasyar tayo iti lugar mi, friend? Hoy, Marjorie. May kulkulang ka. Anya di ko na? Kuna, nag-enjoy ka kadimat lang iti panagpasyar mo iti lugar mi? Oo, Anya. Oo, Anya, Grace. Apay akasta ka. Agmamayo ka man. Nasakit nga min di bagbagik. Agakapsota. Kastoy gayam ti mahang-over. First time ko nga min tuminom iti anak, Grace. Madlaw ang first time mo, friend. Tanagbasit pa ilaang tinainom mo. Na-flat ka mat tinadakos. Uwan nga, Rod. Manjakton. Jakto kayatan ti uminom iti anak. Pasensya ka na. Pinilit ka ngamin. Sorry, friend. Okay lang. Iso na lang ta. Saan matin ang maikat ti sakit ti bagbagik? Siyagmat ita ti mapanitayan ti adim, anak. Di mo talaga awi doon. Kailiw kon. Agtumar kayo nga rod iti para ulaw atatang. Tapno di kayo maulaw ngagbiyahe. Yawan man. Ang dapat kat dita iduldulin ko nga agas dita. Inakman ituludan iti abasto di adim. Ni, da kayo matgayan, tata. Sumra kayo, ah. Yaman ak malasang ka. At ni Marjorie, mano na pa naglasay. Agsakit, tata. Anya? Anak? Jack makatext tatang, tawan load ko. Agsakit ka mat gaya manak kao. Agpada kami mat nga awanan, tata. Iso adyak may gatangan iti agas na. Kasta aya, mala agrubot ka nga rod na kaon. Taan tagpakita iti doktor. Agpa-check up ka langan. Ang mga nonyamot tanday ta. Diyos ko, kasano na pasamak ti kastoy. Apay ama si kugak matan. Oh, anya ti ko na ti doktor anak. Agawid tayo, tata. Agawid tayo. Jakon kayo tag-eskwela, tata. Apayay. Kita anyat sangitam nga anak ko. Apay. Marjorie. Aging gaita, di mo pala imbaga ti rason ti panagsardeng mo nga giskwela. Dua abulan mo di ti balay. Kin madlawad dumakdakkel tatyan mo. Masikog ka. Tatang. Masikog ka. Huwan, tatang. Nasurukan nga upatabulan di tiyan ko. Anya. Diyak amo no asino ti ama ti sikog ko. Patyandak ko ma. Kasano na pasamak ti kasta? Dangganda ko matatang. Ta istorya ang ti sibubo ka lang na pasamak. Dumngag kayo. Nih, papanan niyo tatang? Agrobot katakuyugan nak. Nakasarita ti gayem jay adem. Masapol na mamuan no asino ti nakasikog kwa na. Sana mabali nakasnilatan. No kasapulang ngagdarom tayo aramidag. Basta mamuak ti kinasasino ti rapist. Tatang. Ala. Agrobot ka, Gerald. Ta mapantay ti dagos ti gayem ti adem. Tatang, sanan. Kababain ti aramidin nyo. Oras siya ka mismo. Kadyak amo no asino at talaga ti ama ti sikog ko. Sana mabalain.
Basta sa pulak tinangaramid kang kay tikasta. Sa pulak! Diyak nalapdan datatang anapan iti dagus miidi kani Grace, Mr. Lonely. Ngam awan tinatanon day jay, tapi manaw mat gayaman ti gayam ko, manipur day di panagawid ko. Diyak matan ammo ti numero apang kontak kenkwana. Tama balin anag sukaten. Aging gayta, maburburca anak pailaeng iti nagpanagak. Iti napasamag kanya. Upaten titawen ti anak ko. Tunggal makitkitak, may palagip kanyak tinakasang anagpanagak. Ngem ureno kasta, pilpilitek ti agragsak, nang runa no makitkitak ti anak ko. Ison, ti agpaay alinglingay ko. Agyamanat, ito'y pagayam nyo, Marjorie.